Za Schalke je sve počelo kao savršen dan iz snova. U centru pažnje bio je i Edin Dzeko. Sve je mirisalo na još jedan nezaboravan dan. A onda 2 bolna udarca za potpuni šok. Vodio je Schalke protiv Hanovera s 2:0 uz Džekin majstorski gol. Ali umjesto slavlja hladan tuš u sudijskoj nadoknadi i primljeni gol za konačni 2:2. Ali to nije ono najgore. Diskutabilan crveni karton za Džeku, bijesni navijači i teške optužbe o kladioničarskoj mafiji. Je li Schalke zaista brutalno pokrade na terenu? Postavlja se takvo pitanje nakon svih dešavanja. Nakon odlične igre u prvom dijelu i postignutog gola, Džeko se na početku nastavka našao u centru kontroverzije. Dobio je direktan crveni karton koji je šokirao apsolutno sve prisutne na stadionu, ali i brojne gledatelje pred malim ekranima. Glavni sudija Robin Brown donio je odluku koja je istog trena zapalila tribine. Džeko je morao u slačionicu, a ekipa Schalkea ostala je u potpunom šoku igrajući s igrače manje, što je na kraju i kumovalo gubitku bodova u zadnjim sekundama. Sudac Brown je nakon utakmice stao pred novinare pokušavajući objasniti ovu kardinalnu odluku. No njegova opravdanja samo su dolila ulje na vatru. A onda je uslijedio novi šok. Džeku čekaju 2 utakmice suspenzije. Ono što najviše boli sve u klubu je činjenica da će zbog ovog spornog kartona BH napadač propustiti ključni direktan duel za prvo mjesto protiv ekipe Darmstada. Zbog ogromnog uloga uprava Schalkea ne sjedi prekriženih ruku. Već su najavili žalbu na ovu suspenziju jer čvrsto vjeruju da je Džeko nepravedno kažnjen. Njemački portali i navijači Schalkea grmili su od bijesa. Izrazi poput Fed mafija ili kladioničarska mafija preplavili su komentare na društvenim mrežama. Navijači Schalkea su bili izvan sebe i otvoreno su se pitali: jesmo li namjerno oštećeni da ne bismo zadržali prvo mjesto? Osjećaj nepravde je ogroman, a mnogi fanovi smatraju da su Džeko i Schalke postali žrtve sumnjivih zakulisanih igara. Na kraju se postavlja ono najteže, ali i najvažnije pitanje. Je li Edin Džeko u cijeloj ovoj priči samo kolateralna šteta ili ciljana žrtva pažljivo osmišljenog scenarija? Za igrača njegovog kalibra, neospornog vođu na terenu i glavnu prijetnju protivničkim mrežama, ovakvo drastično isključenje pred samu bitku za tron djeluje previše zgodno za konkurenciju. Da li se na ovaj način pokušava slomiti njegov pobjednički ritam i zaustaviti Schalke u pohodu na vrh? Džeko je možda trenutno udaljen s terena, ali bura koja se podigla oko njegovog imena tek bi mogla otkriti pravu istinu o tome ko zaista vuče konce u pozadini.